civaka Kurd bi çanda xwe gelekî dewlemend e. Beriya bi hezaran salan ji bo pêwîstiyên jiyanî gelek amûr hatine afirandin. Lê bi demê re û bi pêşketina teknolojiyê re gelek amûrên kevnare ber bi wan dabûnê ve diçin. Gelek malbatên Kurd amûrên kevnare yên çanda Kurdî di malên xwe de diparêzin û wekî xemil bikardînin. Gelek kesayetên civakî jî van amûran berhev dikin û mûzexaneyan di malên xwe de ava dikin. Mamoseyê ziman û wêjeya Kurdî Fîgan Hîmo ji bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê ye. Alavên kurdewarî yên kevnare ku civaka Kurd di jiyana xwe de bi kar anî berhev dike û li mûzexaneya xwe bicih dike. شخوا وەک مۆزەخانەیەکی ماوا کرد وەک کەسایەت ئەو مۆزەخانەیە شخوا ساڵا 2011 ماوا کرد شخوا بەری وێنا ئەم بێژن çanda Kurdî qedexe bû li Rojavayê Kurdistanê piştî şoreşa Rojava em bêjin dest pê kir ew derfet çêbû ku em karibin karekî vî awayî bikin. Şixwe ev cîhan em lê hem mal e hem jî dibistana yekemîn a zimanê Kurdiya got Qamişlo bû hem jî em bêjin mûzexaneyek ne gelekî mezin çûçik me tê çêkir. Armanca wî ew e ku taybetmendiyên civaka Kurd mayînde bike, da ku nifşên pêşerojê çanda civaka xwe nas bikin. Arman jî ku em hemû amûrên Kurdî kom bikin amûrên kevin ê civaka Kurd çawa kar danî hezarê salan hûn va amûra kom bikin hem biarşivînin hem jî ji bo neyên hûn dakirin û nifşên bê jî va amûra nas bikin. Ji xwe dema îro de em bêjin ev amûr şolê hatin rakirin. Yani bi derketina em bêjin teknolojiya û amûrên neh ev amûrên kevin nema tê bikar anîn. دولتên mezin wek bêjin Fransa wek Brîtanya ev dewletên xerbê bêtir giringiyê didin van amûra û tiştên ku gel fikirê dayî lê çanda em bêjin parastinê an jî giringiya ku bidin amûrên Kurdî an jî çanda Kurdî li rojhilata navîn bi kiştî yanî lawaz e gelê Kurd jî em bêjin tevî wa.
فیغان هیمو دبیجه پاراستنا چاندا کردی بیدیویه که گرینگه. پێدیویک گرنگ هەیە کۆ ئەو ئامورên Kurdî bên komkirin, bên parastin û bêne belgekirin ta ku di nifşên pêşerojê de zarokê me jî van amûra nas bikin, dîroka bav û kalê xwe nas bikin. د موزەخانەیە فیغان de ji heyî heta 1200 amûrên kevnar hene. Ev mûzexane di 2011 de meava kir û amûrên xwe nêzîkî 800 heya 1200 amûrî tê hene. Hem amûrê darin û hem jî ê hesinin. Ev amûr her amûrek ji xwe di qonaxekê derbas bûye. Yani em bêjin qonaxa kevir heye, qonaxa dar heye, ji xwe vê dawiya qonaxa hesin jî dest pê kir. Ev amûr bi giştî ji holê hate rakirin û pêdiviya civakê karê wan ma. Yani heger hebin jî helbet wê li gund nago dûrî bajarin û li wê de peyda bibin. Lê bi giştî em karin bêjin not û pênc sedî neman yani. Nema kes kar li ser vê amûra dike. Wek saziyê rêveberiya xwe ser an jî saziyên gel gerek giringiyê bêtir bidin vê çandê an jî va amûra got em karibin beşekî biçûkek em bêjin ji dîroka xwe ji çanda xwe bidin diyarkirin. Yani em bêjin gelek lîkolînerên dervetê û li vê de em bêjin tên li ser çanda Kurdî lîkolînê dikin, belge dikin, lê mixabin hîn gelê Kurd bi vî awayî an jî vî karî ranabe. Giringî heye hişyarkirinek civakê heyî ku em balê bikişînin ser çanda Kurdî. Yani gelê Kurd gelê got ji demek kevin de li ser vê coğrafyayê jiyan kiriye. Gelê got serdema newlotîkê hatiye. Ev amûr jî bixwar anîne heta roja me îro. Hêjayê ku em va amûra belge bikin û hêjayê got em civaka Kurd li ser perwerde bikin û çanda xwe û dîroka xwe nas bikin. Hêvî got di demê bê de bi awayekî berfirehtir yani em bêjin avaniya bêtir ava bikin
و آمورا تید بپاریزن کسی اینج در بجی بین بیجن چاندا کردی ناس بکن یعنی بیجن گلی رسن دروجهلات آنابین دشخوا یک جی گلی کرده اف آمورین گودوی سردمید هاتن شکرن شخوا هر یک وقت زمان جی ناب لی هاتن کرن بیجن او نافکرنا گو لوا آمورا هاتی کرن زمان کردی خورویه او ناوی گوشوی سردمی هاتن حتی روجا ایروشی تیم کارانی لی مخابن نفشه نوجن او نفشه نو قلك و امورا ناس ناكن يعني هجر ام بيجن حالت آجود بشي في حالتي چاواي ناوي چنه هجر ام بيجن گيسن هجر ام بيجن نير هجر ام بيجن اساس هجر ام بيجن لابوت هجر ام بيجن پرك آنجي شورك گلک جي وان آمورا ناس ناكن وك ناوكي بیانی لید نرن دبیجن اب ناو گلوشکو هاتنه شخواه زمانی کردی و گل کرد جالی وان تیگهان وان آموران گلکی دولمندن يعني حتى بجواك عرب دما ام دبينن دما قالا نير دبه او جي دبي جنير جبرگو دبنگها خود کردا قال كرد ابنا بلي كريه يعني ام بيجن دنابرا حردو جماده ام بيجن خاكنيگاریه گو تیر آب تیر شینکاییه يعني جیه چاندنیه جبرولو اف آمور گل کرد دوی سردمید پیدویا و به آفراندن آمورا هبون گو دبارا مالی بکن دبارا کاری خواه بکن جبرویجی هر آمورک چه کرن ام بیجن ناو لیهات کرن و هر آمورک جی خودی دیروک کوره و خودی ناوکی رسن و خرویه فیغان ji tevahî Kurdan daxwaz dike ku Xwedî li çanda xwe derkevin. Heya hêza me bikêjî em ê vê çandê biparêzin û me hewl bidin ku em gelê derdora me jî çanda Kurdî nas bikin û zanibin ku gelê Kurd Xwedî dîrok e û Xwedî çand e û Xwedî welatek e û ji mafê wî ye ku bi zimanê xwe biaxive û çanda xwe jî jiyan bike û em jî wek gelê din li ser bêjin vê xaknîgariyê an jî li vê jiyanê em bijîn. Ev xaniyê ku Fîgan veguherandiye Mûzexane di sala 1915 de hatiye avakirin. Dema ku komkujiya Sêfopêk hat, gelê xiristiyan ji Bakurê Kurdistanê berê xwe dan Rojava. Li gundê Hîmo yê girêdayî bajarê Qamişlo bicih bûn û ev xanî avakirin.
شخوا تمن بی خانی جی هنجی هم ریوی خانی ده سال 1915 دعوا بویه اف خانی شخوا وک عملیت نرن با آوائی کی کلپیچ آهاتی لیکرن شخوا دمائی رو کلپیچ گیم بونه اف خانی دست پیکیده نشتجیوی خرستیان بون پشتی مزرا سیفو ارمنیا گول باکری کردستانی گو دولت عثمانی لدجی گلی ارمنی بکارانی شخوا گلی ارمنی داکتن بیجن گندوارین روجاوای کردستانی لور بجیبون شخوا گنده هیموجی و گود بیجه گلی ارمنی گلی سریانی لی بجیبون افغانی جی و آواکر لی پشتره شخوا مکر موزخانه و مکر دبستان و ملت وقت بهشتي سردان آيت كه افتني مقارن بيجن تيري ناكي جرك اف نافنت جولو مستر ببه يعني چقسي مبان كرجي كو سازيين ما آلي كاريه بكن بمقاربن بشكيش چاندا كردي ام بيجن ام بپاريزن لمخابن هنجي اوگل نگیای به آستیگ و کارب چاند آخواه با آوائی کی گشتی پیش بری جیانی گشی بکه ازو تو ام نبون بلبل لناف باغن گلستانا نبون هيبي نبون خونك ندي روكك أدين دارا نبون سنبل نبروانك نبارانك زبستانا نبون طنبور نجي وارك نبون آواز دلدارا نبون كاش ونزوزانك نبون شاغك جوان دارا نبون لال ونبون آلك ونميبان بورستانا نبوم خورت و نبوم کالک برا افدل ندل بانا نبوم کور و نبوم چافک نبوم دین همی وارا نبوم دنگ و نهل بستک و نسکرانک لمیخانا نگوتن و نبوم تیپک و نزاروکن دبستانا